U Indoneziji vlasti razmišljaju o uvođenju testa nevinosti za srednjoškolke. Znači, testirat će srednjoškolke, da li su posebna komisija. E sad, testiranje osnovaca, za to su se prijavili samo katolički sveštenici. Astronomi su otkrili planetu na 20 svetlosnih godina od naše, za koju tvrde da je najsličnija Zemlji. Kažu da su uslovi za život gotovo isti kao ovde, a mi naravno imamo ekskluzivne fotografije. Idemo na prvu. Kao što vidite, kontinenti su skoro isti kao na Zemlji. Blaga sličnost. Sad ćete da vidite kako im izgledaju prevozna sredstva. I sad, tu je već mirisalo na našu planetu. Međutim, sledeća fotka je presudna. Ovako izgleda najstariji stanovnik planete. Idemo malo na sport, može. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Vladimir Petrović Pižon je za jedne novine izjavio: pare me nikada nisu htele. Pa Piki, na pravom si mesto. Dobrodošao. Kad smo kod fudbala, David Beckham je odlučio da prostitutku koja tvrdi da je bila sa njim tuži i od nje traži 16 miliona funti odštete. Kaka je taj Beckham uzimala, davala. Neverovatan čovjek. E sad, od kako je Viktorija Beckham odustala od pevanja, mi nemamo vesti o njoj, ali zato naša verzija, Jelena Karleuša, objavljuje DVD sa koncerta u areni. Bravo za Jecu, molim se, velika aplauz. Bravo. Čak sam negde čuo da će sva imena ljudi koji su kupili karte biti odštampana na disku. Svih 7 ljudi. Na otvaranju Pinka u Sloveniji Jelena Karleuša je sa Lepom Brenom pevala pesmu Ja nemam drugi dom. U njenom izvođenju to je više zvučalo kao Ja nemam drugi ton. Vesna Vukilić Vendi je ipak ušla na farmu i sada je konačno Beograd čist. Svi elementi zaraze su u Lisoviću. Tako je. To stranci to zovu mental disease. Također sam čuo da su makedonsku pevačicu Bokija 13 neki ljudi jurili da je tuže. Međutim, realno mogu da je povuku za onu stvar. Da se ne lažemo. Vuk Jeremić je toliko navikao da razmišlja o našoj južnoj pokrajini da je počeo da gleda samo na jug. Samo na jug. Pogledajte. Ja razumem čoveka, normalno. Kad su... A? Ali Dodikuje. Da, Dodikuje gledao u jug. Kad su već kod ministara, Mlađan Dinkić napisao je novu pesmu Dalje od pakla. Šta, Mlađa izlazi iz vlade, ne razumijem. Nevjerovatno. A Boris Tadić se ove nedelje sreo sa predsjednikom Kazahstana Nazarbajevim. Gde si, kralju? Sad, znate da iduće nedelje treba da dođe u Srbiju gospođa Hillary Clinton? Međutim, kod nas ova zabrana pušenja počinje tek 11. novembra. Tako da sam ja mislio da je bolje dođe Monika Levinski. Mada mogla bi i Hillary da posluži. Ivane, ne lopa Ivane, vodi računa. U brazilski parlament ušao je Francisco Everardo Oliveira Silva, profesionalni klovan poznatiji kao Tiririki. Svi mediji su ovo objavili. Kod nas su klovnovi u vladi, pa niko ne piše o tome. Gde je tu pravda, pitam vas? Serdar Marović izjavio da odlazak Mila Đukanovića priželjkuju oni koji su politički manje dobri. Ja lično mislim da to priželjkuju oni koji su finansijski manje dobri. Hoće ljudi budu bolji. I sad zapanjila me vest, ne znam da ste to čuli, da generalni štrajk pravosudnih organa u Srbiji počinje 11. oktobra ove godine. Ja sam bio ubeđen da oni štrajkuju već 20 godina. Ja još nisam znao da ljudi rade, majko. Srbiji, da, to je potpuno nevjerovatno. To štrajkuju, da. Srbi u Austriji traže status nacionalne manjine, a Crnogorci u Beogradu bi mogli da dobiju status nacionalne većine. Status manjine bi mogli da dobiju i Francuzi u njihovoj fudbalskoj reprezentaciji. Malo je. Ben Dane Štajdohar, uvijek kad vam treba. 065, dobro. Čitam pre neki dan u novinama u ranim jutarnjim časovima srednjoškolac je pištoljem ranio vršnjaka u nogu. I sad izgleda da mladi danas imaju novu poslovicu. Ko rano rani može da vas rani. Treba biti obazriv.
U Kini je velika senzacija prase koje hoda na dve noge. Zahvaljujući našim televizijama u Srbiji krmci na dve noge odavno nisu ništa spektakularno. To je normalna stvar. Normalna je stvar. Dobro, to je okej. To je okej. Vrlo važna stvar za bonus za penzionere. Jovan Krkovović je tražio od penzionera da se malo strpe što se tiče dobijanja 5000 dinara pomoći i ja mislim to nije problem, vreme i onako radi za njih. I moja omiljena tema. Koja je moja omiljena tema, znate? Blizu si. Seksi blizu. Gej parada, moja omiljena tema. Nećeš valjda. Mora malo, samo malo. Malo sam. Šta si ti naporna? Do gej parade ostalo još 2 dana i vreme je da ja definitivno iznesem svoj stav. Meni su lezbijke super. Meni su lezbijke super. Ako dok šetate gradom sa detetom vidite 2 muškarca da se međusobno, pa da kažem, da međusobno mrse brke, jednostavno detetu objasnite, to su čike malo pobrkale, nije ništa. Sve je okej. E sad, ovo su inače čudna vremena. Danas kad neko kaže, ma boli me dupe, uopšte ne znaš da li ga je baš briga ili imao ludu noć. Stvarno ti je teško da... Pa ne znam ja, nemam pojma.